Lijep pozdrav svima, a ponajviše svima onima koji su zainteresirani za telefon Huawei P30 Lite. Ovaj video namijenjen je prije svega njima, naravno neću imati protiv ni da ga pogledate svi vi ostali, jer zašto ne, što vas više pogleda, to ja imam više motiva snimati dalje, a materijala, kao što vidite, ima koliko hoćeš. Tu su još dva neotvorena uređaja i njima ću se posvetiti uskoro, tako da zaista ima razloga pretplatiti se na Smartphone Hrvatski YouTube kanal ako to još niste učinili. Šta je Huawei P30 Lite? Pa, kao što ste vidjeli, reklame su po televiziji, po novinama, po plakatima. Huawei ovaj uređaj promovira kao novi telefon. Mi znamo da on nije novi, on je predstavljen kad i P30 serija, ali eto, njima je to sad u interesu da to tako zazvuči. U svakom slučaju, riječ je o jednom interesantnom telefonu, povoljne cijene, šta sve točno nudi, koji su mu aduti, koji su minusi, doznačite iz ove recenzije, tako da nemojte ići nikamo. Huawei P30 Lite dizajnom bez dvojbe prati onaj nekakav dizajnerski izričaj P30 top modela, dakle P30 Pro i P30 standardnoga. U svakom pogledu on pokušava ličiti na njih i to ima nekakvog smisla, on je svojevrsna light verzija tih dviju perjanica, a s ovim 6,15-inčnim zaslonom, tankih okvira, nije prevelik, nije pretežak, u ruci leži lijepo. Kao što ovdje i sami vidite, prednjica je poprilično lijepo prekrivena zaslonom. Zaslon je dakle dijagonale 6,15 inča, okvir tog zaslona nije predebeo, nešto ga malo dole ispod ima, a sa svih ostalih strana je poprilično tanak. Tu gore na vrhu imamo mali noć, u njemu je 24 megapikselna kamera i tu gore jedan procijep u kojemu je slušalica poziva i sitna notifikacijska ledica koja je nažalost toliko premala i preslaba da praktički kao da je nema. Šteta, bilo bi bolje da je ona nešto malo svjetlija. Okvir telefona izrađen je od plastike, iako ćete na prvu biti uvjeren da je od metala, jer jako podsjeća na onaj metalni okvir Huawei P30 i P30 Pro, no, kao što imam čitati, riječ je o nekakvoj tvrdoj plastici. Tu gore na vrhu nalazi se hibridna ladica. U toj hibridnoj ladici možete imati ili dvije nano SIM kartice ili nano SIM i micro SD. Tu je još i sekundarni mikrofon i to je to što se tiče gornje strane kućišta. Na donjem pak bridu u sredini USB-C, glavni mikrofon, glavni jedini zvučnik, no solidne glasnoće i ovdje 3,5 mm audio jack koji također pozdravljam. Na leđima Huawei P30 Lite nosi staklo zaobljeno i to ovdje je jako lijepo efektno u ovoj plavičastoj nijansi koja se presijava sa nekakvim ispod slovom S u nekom džiru pod kutevima. Super izgleda. Tu gore je trostruka kamera koja poprilično strši, nekima će to smetati jer se telefon poprilično klacka na stolu, meni osobno to ne znači ništa, ali tako je. U paketu nisam dobio masku, tako da ne znam koliko dobro bi je ta maskica anulirala, ali definitivno ima komad toga, dosta strši, milimetar, čak i više od toga. Ispod je LED bljeskalica i ovdje je standardni kapacitivni čitač otisaka prstiju, ponovo Huawei logo. Sve u svemu, Huawei P30 Lite je uređaj koji meni osobno prilično udoban za baratanje jednom rukom. Nije čak toliko ni sklizak, budući da je to staklo i ta plastika po bokovima, no s obzirom da ne znamo čime je zaštićena ta njegova prednjica i leđa, dakle nema nekog podatka u kakvoj oblici zaštitnog stakla se tu nalazi, preporučujem naravno motati mu nekakvu maskicu, a sprijede možda nalijepiti kaljeno staklo i onda ste mirni. Nije odveć težak, nije ok, bilo bi lijepo da možemo spustiti zavisu s obavijestima, ovako ne možemo, ali možemo klizanjem preko čitača otisaka prstiju, što isto donekle olakšava stvari. Sve u svemu, lijep i atraktivan telefon za tu lovu. Huawei P30 Lite može se pohvaliti lijepim, pristojnim 6,15-inčnim LTPS LCD zaslonom u Full HD rezoluciji sa vrlo malim urezom u obliku kaplje vode gore na vrhu, u njemu je selfie kamera. Pohvaliti se može i
solidnom oštrinom, relativno živim prikazom boja i pristojnim osvjetljenjem za korištenje unutra i vani. Okvir je s obzirom na cijenu i rang poprilično stanjen, pa uređaj izgleda atraktivno. Kao takav, skroz me lijepo poslužio surfanje internetom, multimediju pa igrice, iako smo danas već navikli na nekakve veće zaslone. 6,15 inča posve je dovoljno, naročito za one koji ne žele imati gromade u ruci ili u džepu. Nažalost, nije podržan nikakav oblik Always On prikaza, kao što je to na P30 i P30 Pro koji imaju AMOLED ekrane, a ne znamo ni kakav oblik zaštite nosi. Sprijeda, u tom malom gore zubiću, Huawei P30 Lite nosi 24 megapikselnu f2.0 kameru koja snima ih Full HD video zapise, sposobna je za snimanje onih nekakvih portreta i slično. Ima čak i ovaj AR objektiv, možete koristiti i Huawei-ev AI ako to želite, pa on automatski prepoznaje scene i podešava algoritme. Na leđima pak se nalazi trostruka kamera, bolje reći dvostruka. Objasnit ću zašto. Naime, glavna kamera je 48 megapikselna i to onaj Sonyev IMX586 senzor sa objektivom otvora blende f1.8. Podržava onu pixel binning tehnologiju, pa on zadano snima 12 megapikselne fotografije, premda možete snimati i 48 megapikselne ako to baš želite. Uz nju se nalazi i 8 megapikselna ultra wide kamera te 2 megapikselni senzor dubine. U sučelju kamere vi ćete primijetiti da on podržava i kao nekakav dvostruki zoom, no taj dvostruki zoom on odrađuje posve digitalno pa ne očekujte nekakva čuda. Ove širokokutne fotografije također ispadaju pristojno dok osvjetljenje ima dovoljno, dok u noćnim uvjetima i nije baš nešto naročito. Kao i obično, fokus možete usmjeravati, kompenzirati ekspoziciju i slično, to u tom automatskom režimu. Možete koristiti, kao što rekoh, taj AI koji će onda dodatno podebljati malo boje, prepoznati kad snimaš nekakav cvjetić i tu onda prilagoditi da to bude malo još zelenije no što bi inače bilo. Možete snimati portrete, ima noćni režim koji također onako pristojno to izgleda, nije kao na P30 i P30 Pro. Snimate video zapise maksimalno u Full HD rezoluciji, može snimati i u Full HD pri 60 sličica u sekundi ako vam to nešto znači, a onda sad ovdje imate cijeli ekstenzivan popis svih mogućih režima snimanja, među kojima se nalazi i prilično solidan profesionalni gdje možete kontrolirati ISO osjetljivost, duljinu ekspozicije, kompenzirati ekspoziciju, preuzeti fokus u svoje ruke, igrati se balansom bijele boje, recimo duljina ekspozicije ide sve do 30 sekundi, neki će i time možda učiniti nekakve pristojne fotografije uz nekakav stativ. Što se kvalitete fotografije video zapisa tiče, ne treba očekivati čuda u ovom nekakvom segmentu. Fotografije dnevne su dosta dobre, video također ne izgleda loše, u uvjetima slabijeg osvjetljenja se također mogu snimiti pristojni rezultati ako će imati mirnu ruku jer otvor blende nije odveć širok, a nema optičke stabilizacije, pa sad treba se smiriti. Mogu se tu snimiti pristojne fotografije dok god snimate ovim glavnim senzorom i to u onom pixel binning režimu snimanja, dok ona ultra wide kamera noću baš i nije nešto naročito. Uostalom da ja ne pričam previše, vidite već galeriju fotografija koja se vrti u pozadini, a stiže i nekoliko video zapisa kako glavnom, tako i ovom prednjom kamerom.
oni koji bi poželjeli Huawei P30 Lite snimati nekakav vlog prednjom kamerom, ovo to izgleda ovako, bez ikakvih dodatnih stabilizacija. Huawei P30 Lite bez iznenađenja vrti Android 9 i preko njega i Motion UI 9.1 korisničko sučelje. Izgledom je ono identično kao ono kojeg biste dobili na P30 modelima. Izgleda ok, premda ja i dalje stojim iza toga da zaslužuje nekakav vizualni redizajn, a zaslužuje implementaciju nekakvih pametnih gesti koji bi olakšali korištenje, tipa ove za spuštanje zavjese s obavijestima, odnosno centra za obavijesti, i one za uklizavanje izvornih s aplikacijama, jer nema ni toga. Stoga da sam, recimo, primoran koristiti neki telefon sa Huawei-evim i Motion UI korisničkim sučenjem, ja bi definitivno instalirao nekakav launcher koji bi mi to onda omogućio. Dapače, mogu to demonstrirati i odmah, jer sam na njega instalirao Poco launcher koji ne da radi, nego radi ko aviončina. Dobiješ fino ladicu, dobiješ mogućnost puštanja zavjese s obavijestima, dobiješ mogućnost isključivanja zaslona. Svašta nešto možeš raditi, ovako možeš mijenjati wallpapere s obzirom na ovu aplikaciju koju ja imam. Multitasking je klasičan, dakle prikazuje aplikacije horizontalno, možete podijeliti zaslon u split screen i raditi po običaju. Podržane su teme, sve u svemu ok, no kad bi ga još malčice poboljšali i olakšali korištenje sa tim nekakvim gesticama, bio bi mi još draži. Sviđa mi se opcija ukidanja screenshotova s 3 prsta, što je definitivno onda olakšano, no što biste inače trebali nabadati po ovim fizičkim tipkama. Samo je sučelje uglavnom fluidno, nemam tu sad baš nešto previše toga za zamjeriti. Kad se prebacujete na ovu zadanu lijevu stranicu koja je Google Feed, onda malo onako štekne, jednako tako pri skakanju iz aplikacije u aplikaciju, zna malčice šteknuti ili pri povratku iz nekakve ozbiljnije aplikacije na početni zaslon. Te animacije možete još malo ugladiti tako što ćete otići u opcije za razvojne programere i još ih malo skratiti, pa će onda to sve skupa izgledati još fluidnije. No sve u svemu nije to loše, definitivno ne, naročito u ovoj klasi. Što se pak multimedije tiče, ni tu vas neće razočarati, prije svega budući da ima jedan pristojan zvučnik koji se nalazi na donjem bridu, čućete sad njegovu glasnoću, ima 3,5 mm audio izlaz koji pruža dosta dobar zvuk, a priključivanjem slušalica možete slušati i FM radio. Galerija, glazba, to su sve Huawei-eve aplikacije, one posao odrađuju dobro. Evo malo kvalitete zvuka, dolazi iz ovog zvučnika tu, pojačat ću vam do kraja, to je to. Dakle, nije ono turboglasno, ali je posve u redu. Zvuk dolazi isključivo odavde. P30 Lite ima 128 GB interne memorije, tako da nekakvog straha za prostor nemate, no svejedno ne dolazi baš prekrcan aplikacijama. Ima tu uz Google aplikacije i jedan određeni paket Huawei-evih, od onih koje bi vam mogle biti korisne ću definitivno istaknuti onaj upravitelj telefona kojim ćete onda lako optimizirati rad vašeg uređaja. Tu su Huawei-eve aplikacije, galerija, videozapisi, glazba koje su solidne, aplikacija zdravlje, FM radio i to je manje više to. Sve ostalo što trebate instalirajte sami. Od ovih nekakvih bloatware aplikacija, tu su evo ovaj Booking.com i mislim da u principu nema ničega drugoga što je nešto baš ono bespotrebno, tako da nemate straha ni tu. Huawei P30 Lite neće razočarati ni svojim nekakvim pristojnim performansama. Ovdje vidite tu benchmark rezultat. Njega pokreće sad već i donekle vremešni Kirin 710, koji bi trebao biti pandan Snapdragonu 710, no definitivno nije, a nije baš pandan ni Snapdragonu 660, bar ne po pitanju grafičkih performansi. Ovdje je on upogonjen sa 4 GB RAM i 128 GB interne memorije, proširuje microSD karticama. Nisam nezadovoljan performansom uz neke sitna manja zuckanja, sve drugo radi pristojno. Za potrebe gaminga pokušao sam instalirati Fortnite, no međutim njega ne prihvaća, dakle nije kompatibilan s ovim uređajem, ali zato posve pristojno na onim srednjim grafičkim detaljima, tako je zadano bilo odabrano. Zavrtio PUBG kojeg vidite evo u pozadini i odradio je par mečeva posve solidno, bez nekakvog mučenja i nekakvog pretjeranog zagrijavanja, tako da možete na njemu i poigrati ako je to nešto što tražite. Što se pak telefonije tiče, u posljednjih ovih 7 dana koliko sam koristio uređaj, nemam ništa negativno za zamjeriti, isto vrijedi i za GPS pozicioniranje na otvoreno. Huawei po pitanju biometrije nudi čitač otisaka prstiju na leđima, koji je brz,
dakle dovoljno je dotaknuti prstom, jako lijepo funkcionira, a ima i Face Unlock koji funkcionira na principu da samo podignete telefon pred lice, on se uključi i otključa, evo viš ovako, dakle nije me prepoznao, sad me je prepoznao. Dakle, funkcionira dosta dobro i lijepo, mislim, ovo je stvar koju je implementirao Apple iPhone za puno veću lovu, no ovdje isto tako funkcionira dosta dobro dok god je dovoljno svjetla na vašem licu. Što se pak baterije tiče, ne biste ni tu trebali biti nezadovoljni. Ovdje imamo bateriju kapaciteta 3340 mAh, dolazi u paketu sa 18W punjačem, pa će za nekih pola sata na tom punjaču se napuniti do nekih 40%, a do punih 100% trebamo negdje oko sat i 45 minuta. Ponudit će na tom jednom punjenju cijeli dan, onako prilično intenzivnog jahanja. U mojem slučaju sam uspio nakucati čak i 8 do 9 sati uključenog zaslona, naravno ne u jedan dan nego u dva, tako da ovisno o tome kako ćete vi to rasporediti i kojim ćete se aktivnostima baviti, autonomijom Huawei P33 ne biste trebali biti razočarani. I eto nas na kraju da sažmemo nekakve dojmove onako općenito. Huawei P30 Lite u ponudi Mobis HR web trgovine košta 2469 kuna ili oko 330 eura. Istu cijenu ima kao i Galaxy A50 koji bi trebao biti njegov glavni rival. Što će vam P30 Lite ponuditi? Pa ponudit će prije svega jedan relativno kompaktan telefon za današnje pojmove, atraktivan dizajn, pa rekao bih čak i pristojnu kvalitetu izrade, jedan lijep zaslon koji nije prevelik, ali nije ni premali, lagan je za baratanje jednom rukom, barem meni jest, nudi danas modernu trostruku kameru koja je ok, i ima taj solidan zaslon, te Kirin 710 sa 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, što je posve cool. Ponudit će vam i vrlo dobru autonomiju, tako da nemamo se na što požaliti. Bilo bi lijepo da snima 4K video, da snima prave dvostruko povećane fotografije, dakle optički, no ne radi to digitalno. I bilo bi lijepo da je ta notifikacijska ledica koja je već tu, da je ono nešto malo svjetlija. Emotion UI mi je onako, nije mi nešto baš super, ali posve ok. Glavni konkurent mu je dakle Galaxy A50 koji nudi još nešto ljepši zaslon, nešto bolje kamere, a u taj izbor, u tu istu košaru, ja bi definitivno smjestio i Xiaomi Mi 9 SE koji za još nešto malo manje para čini mi se nudi još više, prije svega AMOLED zaslon, tako da definitivno bacite oko i na njega. Eto ekipo, toliko od mene za danas. Sve što sam imao zakazati vam o Huawei P30 Lite sam rekao. Direktan link na kupnju u Mobis HR web trgovini potražite u ovom opisu ovoga videa, nalazi se tu dole ispod, tamo ćete ga nabaviti po popularnoj cijeni. U komentarima ispod mi svakako kažete što vi mislite o ovom telefonu, kakav je on vama u usporedbi sa recimo glavnim rivalima kao što su Galaxy A50 ili Xiaomi Mi 9 SE ili čak mrvicu nešto malo skuplji, onaj novi Mi 9T kojeg sam također imao prilike isprobati. Kojeg od tih uređaja biste vi najradije nosili uokolo? Sve to, a i više od toga recite nam u komentarima ispod. Ako još niste, svakako se pretplatite na Smartphone Hrvatska YouTube kanal, podijelite ovaj video s drugima i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ajde, bok!